السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل فطار كده النهارده، اول يوم بقى في رمضان، فنعمل فطار حلو. بس انا ولعت على اللوبيا تتسلق. طبعا اغلب الناس بيعملوا محشي، احنا بقى مش هنعمل محشي. لسه كنت عامله محشي قريب، فالاولاد قالوا لي احنا مش عايزين محشي، فمش هنعمل بقى محشي. بصوا اللوبيا اللي هي ام عين سودا، فاهميني؟ اهي ولعت عليها، طبعا نقعتها ساعتين وبعد كده ولعت عليها تتسلق. ماشي، نسيبها بقى تتسلق. معايا هنا الفرخه غسلتها غسله حلوه، مسكتها غسلتها غسله حلوه وسبتها كده تتصفى. بصوا بقى اللوبيا بتاعتنا خلاص قربت تستوى، عايزه اوريها لكم. بصوا كده خلاص اللوبيا استوت. هطفي بقى عليها واصفيها ونشوف التسبيكه بتاعتها. كده ايه الفرخه البلدي كان فيها دهنه كتير، حطيتها بقى كده كتير، تبقى حلوه قوي لما تفتحها كده عشان الفرخه ايه تبقى طعمها حلو. بنزل بالفرخه كده، شوحت الفرخه حلو بس انا قفلت عشان الصوت ده. وغليت ميه كده في الكتل كده. بقى الفرخه بتاعتنا جاهزه، سيبها بقى ايه. بقصوا فرخه بلدي بقى ايه، جايبين عليها كانت بتبيض ولا ايه، فكان فيها دهنه كتير، فشربتها هتبقى تحفه. بقى تعملي بقى لسان عصفور، تعملي بها حبه ملوخيه، تبقى طعمها حلو قوي. طبعا انتوا شايفينها، بصوا سمينه ازاي. حطيت ورق لورا، طبعا انا شوحتها، حطيت فلفل اسمر وحطيت ورق لورا وحطيت طماطميه، وحطيت طماطميه مقطعه على 4، وحطيت بصلايه مقطعه على 4، وحطيت حبهان. وهحط بقى حبه ملح عشان ما اقدرش احط ملح وهي بتتشوح عشان الجلد بتاعها ما يتقطعش. ماشي، احط بقى حبه ملح كده وخلاص، واركنها بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. بسرعه بسرعه كده وانت واقفه كده ولعي على اكلك كله مره واحده، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل وما تاخرتيش ولا حاجه. ماشي كده بقى نقلها بقى على العين التانيه الصغيره ونشوف هنعمل ايه تاني. كده قطعت بصلايه، نعمل بقى كده احنا خلصنا يعني، خلاص فاضل ان هو نسبك التسبيكه ونحط عليها اللوبيا ونعمل حبه الرز. ما عادش عندنا حاجه نعملها، خلاص كده خلصنا. نحط بقى ايه معلقه سمنه بلدي كده حلوه، دي كتير، حته شويه حته، بلاش التبذر، التبذر النهارده احنا النهارده بوظناه. احنا بقى عندنا اسبوع بناكلهم اردوحه ايه ارداحي عشان اليوم ده مقضيينها عشان ندلعهم بقى النهارده. بس بقى كده انا حطيت البصلايه وحطيت عليها معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي واشوحها تشويحه حلوه، وبعد كده ايه نصفي الطماطم ونحطها عليها. بص بقى احط معلقه كده ايه هريسه فلفل، مش شطه، بفلفل احمر. ماشي، احط معلقه كده ربع معلقه ثوم كده. طبعا الثوم ده متفرد من السنه اللي فاتت كان جديد طلع بس لسه ما اشتريناهوش. ننزل بقى بالطماطم مصفياها كده، هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، حبه فلفل اسمر وحبه ملح، واهم حاجه حبه السكر عشان حموضه الطماطم اللي هو ال11 بهار كده، حطيت حبه. بس ال11 بهار ده ما بحطش بقى لا فلفل، لا ما بحطش لا كمون ولا كزبره ناشفه. طالما انا حطيت اللي هو ال11 بهار، لو ال7 بهارات بحط كزبره ناشفه وبحط فلفل اسمر، كزبره ناشفه وكمون. بصوا بقى الفرخه بتاعتنا تعوريها لكم تحفه. بصوا الفرخه وجمالها اهيت، هي هتاخد سوا شويه، سوا بقى كده لما تستوى حلو. وبعدين كده ايه كده الطماطم بتاعتي اتسبكت تسبيكه، متسبكهاش قوي يعني، تنشفيها عشان اللوبيا بتاعتنا تشرب كده من الصوص الطماطم كده وتبقى لونها حلو وتبقى طعمها حلو. سيبها بقى تاخد غلوتين كده، هتلاقيها بقى شربت بقى والصوص تقل كده او الطماطم بتاعتنا تقلت وبقت جميله. بس كده بقى ننزل بالرز بتاعنا، حطيت معلقه سمنه بلدي بشوح بقى الرز حلو. اهم حاجه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو لازم تشوحيه. ننزل بقى بالملح، عشان هطبخه ابيض خالص كده. شوحته كده بمعلقه السمنه البلدي وانزل عليه بقى بالميه واسيبه لما يستوي. حابه اللي انا اعمله يبقى ابيض كده عشان جنبه ملوخيه خضراء وجنبه اللوبيا، فيبقى ايه رز ابيض كده يبقى طعمه حلو وهيبقى شكله حلو كمان، وتغيير يعني عشان على طول بعمله بشعريه يعني. ماشي، اسيبه بقى لما يغلي. اول ما يغلي هنوطي عليه خالص ونسيبه يشرب. بصوا يا حبايبي بقى كده انا ايه الفرخه استوت، حطيتها في الفرن تتحمر كده تحت الشوايه،
وهنا بقى خدت ايه كرنبين شوربه او مغرفتين شوربه، حطيت عليهم عشان نعمل بقى الملوخيه. احنا كده خلاص فاضل نص ساعه بس على المغرب. فحطيت بقى الشوربه، حطيت مرقه دجاج، مكعب مرقه دجاج، وحطيت نطره فلفل اسمر، ورشه ملح صغير كمان. ماشي. وبعد كده هنزل بقى بالملوخيه. الشوربه كانت بتغلي، اول ما بنزل بقى بالملوخيه كده بسيبها بقى، بطفي عليها واسيبها دقيقتين، بتلاقيها فكت معاك وبتبقى زي العسل. وبعد كده برجع بقى اولع عليها تاني عشان تيجي تاخد وهي راح تغلي هقوم مطفيه برضه عشان تفك بس معايا من التلج، عشان مطلعه الملوخيه بتطلع من الفريزر على الشوربه على طول. هنا بقى حطيت معلقه توم كبيره كده حلوه، اهم حاجه تحط معلقه توم كبيره. نعمل بقى الطشه للملوخيه. كده بقى الاكل بتاعنا كله جاهز. الرز خلاص بتشرب، واللوبيا بتاعتنا اتطبخت او استوت طفت عليها، والشوربه خلاص خلصتها برضو طفت عليها. فكده بقى خلاص بنفنش بقى اخر حاجه. انا بحب اعمل الملوخيه في الاخر خالص. هنا بقى نزلت بالطشه كده. يا سلام بقى على الريحه بقى. الحركه دي بقى لازم تشرقي بقى. بس انا مبشرقش بصراحه للملوخيه. هي بتطلع طعمها حلو من غير حاجه. هنا كده بقى عملت الملوخيه. هنا بقى انا اصب العصير معايا بلح، عشان في جزء بيحب البلح وفي جزء ما بيحبش بلح، فعامله عصير مانجا وعامله بلح، عامله الاتنين عشان اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده يشرب. هنصب بقى العصير. كان كده خلاص داخلين خلاص على المغرب. كده بقى نصب بقى نصب البلح الاول. بصي لو حابه تحطي حليب او لبن على البلح حطي. كده بقى عملت عصير مانجا برضو، عشان في عندي اللي عندي العيال متعبه بصراحه. بياكل بلح واللي ما بياكلش البلح بيشرب عصير، عملت لكل واحد اللي هو عايزه بقى. عملت عصير مانجا كده، كنت طلعت حبايه مانجا من الفريزر عملتها كده بصوا بقى الجمال. خلي عصير المانجا بتاعي كده بقى تقيل وحلو كده، ميبقاش خفيف عشان يبقى طعمه حلو. ايه رايكم بقى؟ ادي العصير بتاعنا. نحط بقى كل كوبايه بلح كده نحط فيها المعلقه كده خلصنا العصير. طلعوا بقى على الترابيزه بره اهو. كده بقى غرفنا الاكل بتاعنا. بصوا الجمال، احلى فطار، احلى فطار اول يوم في رمضان. قولوا لي بقى عملتوا فطار عملتوا محشي ولا عملتوا زي كده؟ هنا بقى الفرخه بتاعتنا التحفه زي العسل. بصوا بقى حمرتها كده تحت الشوايه، بتاخد لون حلو قوي تحت الشوايه. مكنتش حابه انا احمرها في سمنه وزيت وكده. وهنا بقى اللوبيا بتاعتنا الخطيره طعمها زي العسل، وطبعا الليمون بتاعنا المعصفر اللي انا كنت عاملاه معاكم مكعبات. طعمه حلو قوي لما بتعملي الليمون مكعبات كده بيبقى طعمه حلو. والملوخيه بتاعتنا التحفه. وعملت الرز زي ما قلت لكم ابيض، والشوربه بتاعتنا. وتعالوا افطروا معانا. كل سنه وانتم طيبين، وعود الايام عليكم بخير يا رب. بصوا بقى كده الفطار بتاعنا الجميل كده بقى. كان المغرب بيدن. فحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. حطوا لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.